Hi, welcome to my channel Infobox. Ojaga actually bibinno information kata information rezago o channel bising tiklai. So tini ni topic ngka YouTube bahike video ruwi income generate klaiman rang ajaiman. So kabangmano borok saimano je sini borok YouTube kabangmano video upload kai ajagani rang income klai tong but kabang borok bu sia bu tongo oje sia rong ni bagui. So actually subscriber joton se important ka subscriber o subscriber busuk jira nang tei oni ni channel busuk jira naijak na nang busuk jira search khaijak na nang busuk jira mane ini channel naijak na nang so abono joton se most important aboni iya gulosi onno tai system onno tai step so please kep jodi nai tongnani bisingo subscribe khlaya ko kai o channel lo please subscribe khlai di after that bell icon click khlai di aboni pore tai bu kata katal information mana thangkangke bell icon click khaigangke dakti no mannai ang daily no video upload khai tongo so puilano ang tabuk sana thango YouTube video upload kai bhai kai ranga jenai o jaga YouTube monetization policy tongo o policy fulfilling khangke erpore nang partner YouTube ni partner nangnai erpore nang Google AdSense program ni bising tiklai nang abo directly Google ria YouTube ni bising tikheno YouTube no abno monitor khayo borok no nini bisik monthly ba yearly ning bisik nini income ka abo borok ridu so first of all tini subscriber bisik no na subscriber kabang ungyage abo manya so at least kana gakti at least 1000 subscriber na YouTube nang যদি YouTube partner ng thangkake ba YouTube monetization policy cover ng thangkake at least 1000 subscriber nang and yearly mane 12 months ni bisingo 4000 hours ni je video banini channel or najang na nango after that oje monetization policy fulfilling nai erpore nona kaise message rohonai au message ramane bising ti khlaino ninabo active hungnai then AdSense ni byapar phayo sab rangri YouTube ang YouTube rikha video rikha and video naijaka but sab rangri nai YouTube channel bon rang man nai bon rang mani nonore nai so aboni replying ka hai o jagawa ad phayo প্রত্যেকটা ভিডিও ni chengna sikang drobo nai di video ni sekang ad rejago 1 second ba 2 second ba 3 second ni pore hangkai nangabno round ongoni pore nangabo skip khaimano ba naimano to o je video jesek naijak nai je ad ni video ya ad ni video jokhon on nai open khaijak nai erpore ad ni video sekang phainai so o ad ni video jesek naijak nai jesek search khaijak nai ni ad ni video bohaina asung search khaijak nai so o oboni bisingti khaino YouTube income go YouTube income ni ekta percentage jara channel ni মানে partner that means YouTube partner jara tongnai YouTube bonobo income riwo so o jaga o kayekta guideline abo follow ma khayo copyright ongi maya and term and service ni terms tongo o service ni terms bhaine fulfill na nangnai abon pole community guidelines abo bhaine fulfill na nangnai and o jaga o tongo sere rongni bagoi যদি abo onek somoyo chere rokni ongya mane video amhai rok nongkai ajagao option nang mark rinai jate abo chere rok nai me jat and o jagao mainly usukno aboni pore next step phainai
So kebo o video ni bisingo kuno topic ba kuno sentence ba kuno line bujiya tongkai comments khadi ang taisa clearly briefly abno sanani try khlainai and aboni bising tipano tai busung mung tongkangkai please join on the comments and jotono jara muchui tongnai rok try khlaidi YouTube ni bising te khlai bahike jeng o rang no ajai mannai and monetization policy of obviously YouTube habai naidi o jaga buchia tongkai comments khlaidi ang aboni follow up video khaine and bell icon click khai tongkangkai ang kata katal video information rikhangkai arok dakni manai thangnai hambai।